نوچەیەکە لەزگینایە لەسەر ئەکرانین ڕووداوێژی دەچە لە شنگالێ شەر دەناوبەرە گەریلایên پەکێکێ و ئارتێشا عێراقێدا دەرکەت زانیاریên زێدەتر ji şengalê peyamnêrê me Yusuf Rabih wê bide me zê biçim cem Yusuf şevbaş hinekî behsa wî şerek wî derketî bikî çawa derket kengî derket û çima şer derketiye بله دل بخوین شوا باش به ایرو وقت تزانین ساعت در دورش ساعت 6 بو شرد نف بین سوپای عراقی و هزین آسایش عزت خانه داد شی بو اف شرجی صدام او یک بو گو سوپای عراقی دو توان ج نقطين خو درکبن نقطين وان ج زوراوای هتانا کیده به سنونه هینا هم زوراوا هم گهبل هم بورک دگور سنون هتا بخانه سوره هینا ل هتا گو گشتن دگوره گوتنه گوش نقطه خودر کبن لسروی اساسی وان گوت ام درنا کبن و شرد نبین هر دو جهاد چه بول سروی اساسی برین هوجی گلک جرا دخواجه کبن گوش نقطه خود در کبن لسنونه بریا در دوره هی وکی هم هنه کس جوان گرت بونجی للی پیش را او کس هات نبردان لوی شریده لگور زانیارین بدست مکتین بریندار ده هر دو عالیه ده هین هم ده عالیه آسایش عزت خان ده هم ده عالیه سوپای عراقی ده لی شر نه سکنیا جبر کسین منطقه روسپین منطقه خلق دوره کتناف بین وان ده افشر سکناندن لی گورزانری الباما بریندار لی ناف هر دو عالیه جیده هینا حتی نه اها Yusuf د شر دا چکین گران هاتن بکار آنین یعنی جی چکین سیفک بون شر گران بو یعنی دوی شری ده بله دوی شرط تیتا گوتن تنه یعنی کلاشنکوف بو هات بکارانی تچکی وسای گران لگور زانرین مت تچکی وسای گران نه هات بکارانی لی بریندار هبوینا لگور گور زانرین کب دست مکتین هاتن هو بریندار لهر دو عالیه ده هین هم آسایشی همین سوپای عراق هم هر دو عالیه ده بریندار هنه گندن کو یعنی شر جه کو شرلی چی بویا تنه جهن عسکری چی بونه یعنی جی سیویل نزدیکی وان دران هنه ضرر گیشت به سیویلان سبيل طبعا يعني او بخار زاني الجهه كيوسا كريا قشتي ريا عامله ورا تشترن بين الخلق ورا يعني دشوتي او جند يعني كمالجها دغوريستر بناحيه سنونه ولا باكوري جاي شنغالي يعني جهه قشتي سيترن وان حمله سرينا ريا كقشتي خلق را دشا او تلهتان هو لغور زانري بدست مكتين تكسي سيفيل بريندار نبويا بس كسن بريندار بوين هم اوني ين عسكري بوين جو شركرين ين هردو عالي ابون Yusuf Rabih peyamnêrê me ji şengalê gelekî spas